Hi guys. First 3 or 4 minutes I'll talk in English. In po 3 ali 4 minutah bom govoril v slovenščini. So in English, yes. So the NBA playoffs are on their way. Actually, a couple of series are already at the end, like OKC versus Phoenix. And the Lakers versus the Rockets is not end yet. I didn't expect it would be in the end now, but I'm surprised that Lakers have gained the 3 versus 1 result in their favor. That's a bit of a shocker for me, especially if we consider, I believe, 16 opinions from different ESPN analyzers that counted that Lakers have absolutely zero chance in this series versus the Rockets. So this is a bit of a surprise for me. Also because Reeves and Luka didn't step on the floor yet, and maybe Reeves is expected in the next game while Luka still needs to be away due to his recovery for a couple of days or a couple of games at least. The newest informations are I read a medical opinion about it when JJ Redick, the coach of LA Lakers, said that Luka started with a practice that is not only standable on the floor, but right now he is moving a bit. Some medical experts said that is going to be probably 10 to 14 more days of rest for him. With rest, I mean without the games. But after that, maybe we can expect him on the floor. So if this series will end in the next game, when the Lakers will play at the home court, maybe this will be in the second or third game versus the OKC. But this cannot be predictable yet, right? Anyway, we need to be very smart with this. Well, not we, they have to be very smart with it and not rush things, because with rushing this kind of injury, if you ask me, you can damage it more with playing it and rushing it. Anyway, Lakers did a great job. They play collectively. The ball moves great. So all the players picked up, and I like what I see. I really like what I see. So that's it basically from the Lakers and Rockets series from now. OKC is moving forward next to Phoenix. This is not a bit of surprise for me, or none of surprise. And Jokic is very nervous versus the Minnesota, isn't it? It's 3-1 now, but I believe when I checked the last time, Denver and Minnesota are playing right now. Denver is going to win this game, so it's going to be 3-2, but I'm not sure who is going to go out of this series as a winner. Before that series, I thought Denver is in the favor, and now with the new injuries of 2 important players from Minnesota, this is going to be tough. I have no idea who is going in front. What do you think, guys? Make sure to comment down below. Slovensko. V glavnem, Luko še ni pričakovati na igrišču, sploh ne vem, če bi bilo pametno zdaj karkoli prehitevati, če še poškodba ni zaceljena do konca. Mislim, da se zdaj že vsi zavedajo, da je šlo za malenkost, konkretnejšo poškodbo, ali kako se naj izrazim, hujšo bi že bil premočan izraz. V glavnem, zdaj počiva že kaj nekaj časa in po nekih zapisih doktorjev, kot sem jih bral na Twitterju, ko je zdaj JJ Redick rekel, da se že nekoliko premika, da ni statičen trening, je za pričakovati še 10 do 14 dni počitka oziroma tega intenzivnega počitka za Luko.
potem pa ga morda že lahko pričakujem na parketu. Zdaj, kaj to pomeni? To pomeni, da če se naslednja tekma, ki se igra v Los Angelesu proti Rocketsom, že zaključi serija, je to druga oziroma tretja tekma proti OKC-ju, če pa se kaj zavleče, a ne če, pa morda vidimo Luko že v drugi seriji. Vse skupaj so ene velike špekulacije in karkoli pričakovati tukaj je tako, ne. OKC Phoenix serija se je že zaključila, v bistvu ni zdaj to neko presenečenje, 4-0 je bilo, medtem ko Minnesota mantra Denver, in to zelo mantra, 3-1, zdaj ko to govorim, igrajo, mislim, da bo 3-2, koliko sem nazadnje pregledal zadeve. Jokić je v bistvu zelo nemogočen v tej seriji, plus zadnje dve poškodbi, kaj ste se zgodili. Minnesota, ena od teh je Edwardsa, ki močno otežujeta zdaj delo oziroma postavljata Denver še malenkost večji položaj favorita kljub tej 3-1 seriji, ne. Tako da tukaj bo zelo zanimivo, kaj se bo še dogajalo. Če še se na hitro vrnem k Lakersom in pa Rocketsom, zelo me preseneča kolektivna igra. Pred samo serijo bi dejal, da Lakersi nimajo posebno velikih možnosti in glejte ga zdaj. Bilo je celo 3-0, zdaj je seveda 3-1, pa to ni bilo samo moje mnenje, ampak mislim, da se od 16 ESPN-ovih analitikov kar 15 odločilo, da bojo Rocketsi v bistvu pometli z Lakersi, ne? Se pravi swap, 4-0. Ok, mogoče niso rekli 4-0, ampak vsekakor so pa bili na strani Rocketsov 15-16 in zdaj imamo obratno serijo. Res lepo kroži žoga pri Lakersih, zelo lepo iščejo ustrezne rešitve, v obrambi igrajo ravno tako kolektivno in pa zavzeto, in porazdelila se je v bistvu neka vloga od Kennarda, Smarta, Lebrona, Ruja, Hachimure, tudi centra sta dodala svoje vmes, tako da zelo lepo jih je gledati, škoda seveda, da ni Austina in pa Luke, to še bomo mogli malenkost počakati, ampak vse ob svojem času pa res upam, da ne bojo prehitevali s to odločitvijo, da se vrnete, ne. Neke druge serije se nisem preveč posebej zdaj zavzemal oziroma noter padel, da tako rečem. Še zelo na hitro mogoče, včeraj se je zgodil, bom si upal dati ta izraz, en lep praznik košarke, ne, tudi in sicer v Novi Gorici primorski derbi za prvo ligo, zbralo se 1200-1300 navijačev, koliko sem bral, koliko sem videl, je bila polna dvorana v Novi Gorici. Seveda ni presenečena, da je bila teden prej tudi v Ilirski Bistrici, se pravi Plama proti Novi Gorici oziroma obratno, zadnja tekma in 2-0 je bilo v bistvu že dovolj, da so si Novogoričani zagotovili nastopanje v prvi slovenski ligi za naslednjo sezono. Mogoče, definitivno slabša novica za Ilirsko Bistrico, ki v bistvu diha in živi s košarko, kjer je dvorana praviloma vedno polna. Bomo videli, če se bo to lahko prenesla, ta euforija košarkarska tudi v Novo Gorico, pa na tekme prve slovenske lige, malenkost tole dvomim, ampak bomo videli, no. Skratka, res lepa tekma se je odvila, predvsem nervozna, koliko sem vmes uspel spremljati, majhno število točk, pa ne toliko zaradi neke fanatične obrambe, ampak bolj pomembnosti tekme, no. V vsakem primeru vabljeni spodaj, da pokomentirate svoja videnja, ali se to tiče NBA lige, ali je to Lakersov, mogoče kakšne druge serije, poškodbe Luke ali pa skoka na slovenska igrišča, no. Gregor sem bil z vami, kot po navadi, iz Greg Sporta. Do naslednjič, prav lepo vas pozdravljam. Če vas pa takšne analize še bolj zanimajo, kakšne informacije smo povezali z Luko, pa vas povabim, da se naročite na moj kanal, kot vedno, brezplačno. Je pa res, da če želite moj kanal podpreti, pa se lahko van včlanite in prispevate za malo boljšo kavico. Točno 3 € vas stane. Do naslednjič, lepo bodite. Če greste v službo, naj vam mine, če pa uživate kje na dopustu, pa kakšna služba. Srečno.